минуттан Чурапчаттан Прокопьев, 40 минуттан Эдуард Григорьев. Bir проход. Çıraktı. Çıkan baran. Андрей Захаров, Кавернес, мастер спорта Республики Якутия по Капсагаю Эдуард Григорьев. Абсолютный чемпион Игорь Манчар по настольным играм, абсолютный чемпион 15-го успеха Олонко Вайбеконе. Плюс красный угол. Воноленден Сахамин Гаврилия. Уйбахавана Петр Панников Беленерален. Ya, narnan istimita dosturday bulaqsana bilende. Tettimita valla motor kaylağı bahar kapsayıga. Kataça bakolan bugün mahasa damanya oramanlar. İstimita'nın tara bastan bastıkeke gidip olgamata. Rayttan görüş. Bir. Bu kaverde kapsayıga. Kıyaklıktan büyük aya Avrupa İngiliz oyunculara Eduard Gregoriev büyük uluha. Baştaki kayı var.